بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بقم عزتري أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنها وحي كربافوي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مئاتها يكل فوامانيكي تبامهم إقوتكفس هين كراشي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الله موغا جهاد كوغين، الله موغا ايناغ ليتن هورادا ميها، الله موغا ايناغ فرانا قربان كلا ميها يكي مروفا وميه كم غانو دكيشه ادكين هي اينا ايواني ديريگم وا ميهونگه ترينه. الله حضرتغا اينا واني ديريگم وا ميهونگه تريگا اينا يكي مروا ميه كم غا هين كراشه آد شكن گتغا الله موغا جهاد وگين جهاد كوگين ہنگراماگ میدانوگا مروگن دیومکی قوم مسلمكم دكينه هو فنه اهنمس الله سبحانه وتعالى کے می شرف مقام دوا فوانی اکلانگے التکوں گے ترین ورم مدو بیکا کتے میں ورکان الگون میں مسائی کورکم گا ویس الله افضل علو من دون نکم گا وانما اکلانگے لوح المحفوظ گا افدان لیوفا نکم گا وانما الگون من اکمے امتیور مقام لبگن ندانے اکن انگنی خالد بن ولید کتن ہنگراماگ تو بار وڈانوی ہم ایکنی مقصد گا الله موغا غرام كوگين اكلانگي تكا قربان وگن ديوم تكا اهم نمس الله لوافا نواتي فهم دنيا دوك فادان جهوني هما اهنهم ميستكم وسمر وگن دا فدان تمتيغا اويگن اهم وگن الله سبحانه وتعالى مماتيور شرف مماتيور عزه لبمتكا ومن كم ميها كوس ادن جهنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي الله سبحانه وتعالى لبوت نبيا اكلانگي خليلي اكليگ فانن الله سبحانه وتعالى دبا فواني ميمتوري لقب شهيد لقب اهم وگن اكليگ فانو مرمتيگا عائشة مخاطب قروا حديث قروا فوي: يا عائشة اي عائشة تيمن كليگ فانو گه لينارتا بوري بوري وگن داهنه هي وني اكل خيبر گه انهنا دين ويهاگ صوبن الله سبحانه وتعالى اكليگ فان دبوي ميمتوري شرف شهيدون گه لقب ادي نبوتو گه ما شرف وس دبوي اهنمس مي ورم مدو بايكم منوي لبگن ندانه شرف مقام دنيا گا اينا دنيا گا ديروله ميهونگه تريگا اينا اولفا اديي اهنمس ابا ميهونك نيگه اينا گه صوبون الله موغا اينا جهادكم مروگن ديومون ابا ميهون وس اينا گه فراتون اتك فادا تك لبگن دانكن شهيد وگن الله موغا مروگن دا ميهايا ورم متيوري دارم ابهوري الله سبحانه وتعالى گه لوبت رسولا ما محمد صلى الله عليه واله وسلم حديث لقربا فوني شهيد وگن دا ميهايا حكم وي اهن ابس ميها ك لبگن نوانه حكم وباتو حكم كي ام فرتم اينا گان اوهرگن دا ليتكا كيگا اينا يا فاف وهگن دانه ام فرتم اينا گان اوهرگن دا ليتكا كيگا اينا گ فافت فوهگن دانه اينا انان مقام سورگيگا اينا دكوينه سورگين اينا دام وا مقام اينا يا دكوينه ادكيتو برزخگه حياتوگا اينايكا برزخگه عالمگا عذاب ندوين برزخگه فتنان سلام وگن وا ميهكمگا اينا وگن دانه ادي يوم الفزع الاكبر ام فتنه دوس ام بدوگن وا دوس قيامت دوگه فتنان
ඒනා සලාම කුරවිගෙන් දානේ අදි ඒනාය ඒනාගේ අහුලු බයතුන්ගේ තෙරෙන් haddiha mihuna shafaat terive eba mihun suwaruge weddumuge shafaat terikam ves ena libigen daane adi suwarugege hurul ainunge terein enaya haddiha de hurul ainunna kaven kurven kam gaves riwayat hoga asfave miha matiwari kamen ei jihad kurmaki alugon men komme miha kwes allah hoge hadratun edemvi jihad koggen alugon men kiwes allah hoge mawga alugon menge leetiki ohoraleve baykam ga veto eheni miha eniyatuga eenage tammatiga awege marui kamga vies rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis nukurwa foni eena hew niyategga eena egotan allah ge hadratuga edigen wa kamga wanama eena egota allah ge hadratuga dua dannawa edefi kamga wanama eena tammatiga oy marugen dies allah subhanahu wa taala eena ya matiweregen wa shahidunge ajru devwane ehem vima ikhlas terkama ko ga algomen edemvi e matiweri ajru awmenna libeto e mawga algomen ge furana duwa leveto algon menge emme fahu ge newaves allah hottaka allah ge mi deen himaya kurmattaka algon men heda kurambi jihadaki waram matiweragen walu kamen ei allah islamunna shar'u kurawwa fa waram matiwer alu kamen ei algon menge muslimunge waram matiwer shiaren ei algon menge aman amankan ege matiga binafa wa shiaren ei algon menge izzata sharafa karamat terkan ege matiga binafa wa shiaren algon menge kan duka fikam gawanama algon menna nikametikam fa kurawanakan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge dufulum bayan kurawwa fawe hadis nu kurawwa fawani idha tabayatum bil aina wattaba'tum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum tibamihum aina yakun haram yafartahu ga jahi adi tibamihum duniyage edum warikam ga ule duniyaki hame kan tibamihum hasil kurman ede maqsad kam ga hadafa allah ga mawga jihad kurun tibamihum dukalla fi kam ga wanama allah subhanahu wa ta'ala tibamihum ga macha nikametikam fa kurwa hotte e nikametikam allah subhanahu wa ta'ala tibamihum ga matin nunanga wane tibamihum ge deen rujuu jomadanden danwanto mi hadith ga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam emme furatam bayan kurwa fawani alugon men haram kanta tawga ulenekan alugon men allah fardu kuravi kanta taka farwa kuda qur'anakan allah haram kuravi kanta tawga alu men ulenekan emme fahun haram kanta tawga alu men jehigen gos du kollani allah ge mi mativeri alukan kan ei jihad kurun kan shakkenne gotuga jihad kurmaki ei islam kam ga rukun taka iman kam ga rukun taka fahuga waram matiweregen wa alukamen ei ehennamas ekan tang alugon men du ka fikam ga wanama miwani mi hadisun alugol men maccan allah subhanahu wa taala nikametikam fa kurawanakan angawafa enikametikam alugol men salam vam beedum wajjakam gowanama alugol men damvi alugol men ge deena rujuwambi egotaka besne ingeto jihad furatam rujuwawashe eheni jihad annani emme furatam mihaya fardu kurayfawa emme furatama iskandayfawa iman kam ga rukun takafahuga adi hama egota e rukun takafahuga annani islam kam ga rukunta mi rukun takafahuga annani fardu kurayfawa mi jihadu debeka behigende ei fardu ainiya min waraka adi fardu kifaya min ware fardu ainiya min ware hataru halatega fardu ainaka jihad wagendane kommekas evra kuri algon balalam beenum wani miyadu algon menna mi allah subhanahu wa taala fa kurwa fa miwa allah algon menna jasawa fa miwa nikametikam algon men salame wani kina kun toye algon men jihad rujuu wegen toye algon menna tayyar nuwe hindu gaves eheni tayyar umaki ei kommen algon men kuranje he kamekam bayan kurwa allah subhanahu wa taala ki qur'an ga wahi kurwa fawani wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa muslimuna mukhatab kurwa allah subhanahu wa taala hangudu matin mi wahi bawalawani wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa e muslimunne e mu'minunne tibamihun ekashigen vi emme furiho min waraka kafiruna dekola tibamihun tayyaru ashe tayyaru wage menu algo menna kama yaqinu mas jihadenu kurevene islam deenuga rukun takuga sharut kurayfawa kuladana kamaki ham jihaduga sharut kurayfawa kame ehem wegen emme furatam algon menna hodagatuma mijheni e kuladana kan algo men tayyaru ambi emme furatam maanawi gotum den maddi gotum maanawi gotum algo men iman kam wargoda kurambi eheni algon menna dimafawa miwa emme ha nikamet kamga aslaki algon menna kurave kufafata ekan algon tibe fonna kuda misalaka ekuga bayan kolleveto badana ei miha kulefawa kuda fote e fotuga mi wani surkhiya kiwes islami ummatuge nikamati kamaki khale islami ummatuge nikamati kamaki khale
wara kuda kuda fote ega mi wani khulasa gotu galwat we fonna dannawalana ega mi wani mihaku mi innani waran hitama yakuga madmolkama yakuga balam mi innani islami ummata dimafa wa musibata islami dawlatawga kafarun hinga propagandata muslimun nan ebamiun hadamun genda nikamati gotta muslimun ulemunda hiti hitamata ena balamu mi innani balan innani tv ge kurmatiga inda ena ge nafsu ena mukhatab kum ibunani mihra insana ay kaliyaki tiye islami ummata dimafa wa emme bodu musibataki adi kiyen heye kaliyaki tiye islami ummatu ge nikamati kamuge aslaki westiye ehinduga ena amira nafsa bunali e aharange dhamire kihina vegen heye aharuna tiha boda mukhatab kofa wahaka dakkani aharna ki nikamati insana kime aharen wahaka dekki kam gavies aharenge nasihaten adu ana mihak was nete adi aharen amura kuri kam gavies e amura bolamba kiyam waane mihak was nete den ki vegen heye ahanna tigota mukhatab kurani ehinduga ena ge nafsu ena mukhatab kabunani e bala insana e kale nune kale kura kuffafatake kale ge kuffafatuge sawbunne nikamati gen dani kale kuffawata kurumge sawbunne islami umme nikamatoge midiyei tibe funna tasawwur kolle bene rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hunnawagen etake jihad kuravi etake hangurame kuravi ei algon menna siratu fottahu mes engigen daane hangurama take ehennamas emme furatama nakamiyab kurimati hangurame ki uhud hangurama e hangurame aga furatama koluga muslimunna kamiyab libunu ehennamas e hakura hangurame aga medterega anekkawas muslimunna nakamiyaba kurimatlan jehunu adi hangurame aga nimumuga muslimunna anekkawas kamiyab libunu hamra al asad nukme wadagatun himenigen diyei muslimunna mi hangurame aga fahatuga libunu kamiyab kamuga eheni hangurame aga baawari mihunna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amur korawani hamekan ebami hunu kutumattaka ehen evves bayakun nukutuma amur koravi ei e hangurame aga baawari fete bimihunna mainawi gotun libigen daane barakawati adi ega ham ekani emihun hoda kamyabe kama mistakunna hama kodde umataka ham ekani ebami hunna engevi nukutuma hamra al asad nukme wadan nabi sahabin bay sahabin de sahabinge konduga eli wadage mes nukme wadan nabi ehen namoes rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurevi amura adi allah ga mawga jihad kogen ebami hunge meta allah ga mawga hangurama kogen shahid kollumi ey ebami hun dekfawa ufalaka wati nukme gandiyei aharenge me dinattaka addaneka dikkollumi fahu neewedda ande moto kamuga algon men khiyar korambi algon men mi kuda kuda watan wes miyadu midani duha kan nikameti wegen ei kivegen to algon men kura kufa watawge sawbun algon men ge mama fang hinu kurawati ekgotaka wes algon men kura kufa watakun algon men nikameti kan ihsas kura kan nujehene mama fang tara jaha kamuga wanama darin bodu bera music ka huriha ach jahamu gendan mama fang dina farwa koda kafi kamuga wanama darin evure ma boda farwa koda kurane homme kas uhud hangurama ga sahabinna nikamatikan libi wadannavi adi hitte hitamata ufullan jehi wadannavi hama ekani kurawun kushegge sobun gastuga ennun geto rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ebbe riwayatega amur kurawani 40 bekalu betibben foga timan kalek faanuge amur ennanunis etanun nu febennuma anebbe riwayatoga 50 bekalum betibbevi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam e uhud hangurama kuri sarahadduga jabalul ain nuwata jabalur rumatuge matiga ehennama sahabinna hifuludanoi den hanguramaage madanun kafarun filan duatan fenumum hifului miyadu denti manna menna miyadu kamyab libuniye ehennama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge amur fule eggotakavves ei ekalek fan hawa nafsaka widaali bas fulennu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha adikien heye ei baala vigamba wahye amur korabani etanu nufebennuma ehennama tawil koravi wisni wadannavi miharu kafarun tange filan duaniye den akhunna ghanima muda ekromataka faabannom wiye saad gefan ebami hunna gomun gendevi allah ge rasula mi fadan hadith ru qurba fa nuetoy ehennamos tawil qurbagen febennovi sahabinge terem fansas bekalum betibbe kam gawana 40 bekalum febennovi 40 bekalum betibbe kam gawana 30 bekalum febennovi etam feni wadannovi khalid bin walida radiyallahu ta'ala anha feni wadagen ekkala diha bekalum farbada matiga jabalul ainuga matiga dunida dukkamottaka betibbe bekalum betibban foga etana kieni jabalur rumat etanuga matiga tibbe diha bekalum shahid kollum foga muslimge macha very wadan nabi muslim gadakan hoddevi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakham wadan nabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amilla eggotakavves e gaakolves uhud farbadaga gaakol macha ves erumge kuladana kam libigenen nui ei kivegen to zakham wadan nabi le bodukamo
ekale fanuga sahabin ekale fanuga difa'uga hangurama kurawwamun gendevi abu dujana emme fahuga leetikwe sohorali rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge faabuda sahabinge terem bekalun tibbe e bekalun adu wadanwi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duniya du kurawa wadagen fikama e hinduga ege terem bekalun hangurama kuravi allah ge rasula badal kurawmuttaka shahidugen diumattaka anabba bekalun tibitanuga ishinnavi warabbodu hitamatake dimawegen diyei e hitamaage aslakavegen diyei hama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga murfula neengumage terega namas uredumu ehem wegen ekkala mihayan enaga dhamir mi bunani e mihira insana kale kura kuffafatake alugame kura kuffafatake alugame nikamete kamuge tere wattamidani alugame kura kuffafatago sabun allah ga rahme udun febum wani huttifa allah ga rahme bimun erum wani muhuttifa ekan alugame nengene musa ga fanu qawmuge miha ham ekan emme miha ko tawba numge sabun Allah subhanahu wa ta'ala ge rizq bandu kuraygen dia Allah subhanahu wa ta'ala ge ghais maturage ma ni'makam ga ware nuwe hunu e name sirriyatu ga emiha tauba wada nomun Allah subhanahu wa ta'ala ge maturi ni'matan emihunge macha ohigen dia hama egota algomen engene nuh alayhi salam ekalek fan qawmuga mihuna mukhatab qarawa wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara e mistakunne tibamihum Allah faafu somnge darnawashe hama kashorun Allah subhanahu wa ta'ala ki فاف السوا إلهه يرسل السماء عليكم مدرارا متين الله سبحانه وتعالى کے نعمت وارے وسوانے اکنا کے نعمت فنوانے اڑگن میں مکڑا کڑا قومس اڑگن میں مکڑا کڑا قوم گا متبوی مسلمون تا توبہ وگن اللہ کے حضرت فریہ میں رجوع وجکم گوانما جهاد كرون أي بامهم قابل نفس هذا كل كم قابيس هذا بامهم كشيطان أمين نفس قوا نبأ أمارة بالسوء هذا كل كم قابيس شيطان هذا كل كم قابيس منافقون هذا كل كم قابيس أدي نلفا كافرون هذا كل كم قابيس هنقرام كرون دوك الله في كم قوانا ما بامهم كم ميوتي نكمت كان الله سبحانه وتعالى كرسول حديث مكرفا نكمت كم يوتي فاكر وافا ميكان ألقون من كترين ألقون من نتالم بينهم وجكم قوانا ما ألقون من نوتي الله كدين فرهم رجوعهم دين الرجوع وجين ألقون من كرا كفافة تكون درو එහෙම වෙකින් ඒනාගේ නෆ්ස ඒනාගේ ضمير බුණනි කලයේගේ කුෆාවතකේ එහෙඳුගා ඒනා බුණනි තිමන්න කුරා කොන් කුෆාවතකේ සවබුන් හෙයේ ඉස්ලාමී උම්මතන් නිකමතිකම් මි ෆාෆාමි වනි එහෙඳුගා බුණනි රේගා ෆතිස් නමාදුගේ ජමාත දියන් හෙයේ නුවත ජමාතකන් හාදුර වනි කිහා වරකන් හෙයේ ජමාතක ෆරවා කුඩ කරවනි කිහා වරකන් හෙයේ අල්ලාහ්ගේ ෆර්දු ෆස් නමාද අදා කරවනි කිහා වරකන් හෙයේ අල්ලාහ් අංගාෆා වාජිබ් තන් අදා කරවනි කිහා වරකන් හෙයේ මෑම් බෆන්නන් හේකොන් හිතමු හෙයේ awatterinan hekon hitam heye akhonge haggutan ada kuram heye allahge farud taka farwa kudanako e faruta furihe men ada kuram heye insafa lobi kura komme mihe kam gawanama alugol menge terembes mitaga wes insafa lobi kura mihe kuwanama bunan jeheni tikanta taka hama farwa kuda kurave bay fahara namaduga jamaatan adave bay fahara namaduga jamaatan nuwes adave jamaata ki waram muhimmu kamekkan angumen engigen daane bayn ilmu warin khasa gotaga imam ibn hazm men fada ظاهري مذهب کے علم مدال فانی جماعت کی نماز صحو کے شرط کے معنی کی جماعت الناس کم گوانا نماز صحو کے ندانے کومے کس اکل میھا اینا کڑ کو رجوع مفوگا بونلی تیمنے کی تہریہ فافت کے کرمگا وا میھے کے تیمنے تکنت تکن ارا گنوے اہنم اسلامی امتگا ایبتیبے 2.4 بلین نوتے ایورس گنا مسلمون ایبتیبے کیوگے ہے یہ امنا نکمت کن کرمت فامیونی تیمنے کی اے امتگا وا ام فرد کے ehinduga enaga dhamir ena mi bunani allah rahmal ladhi alakum enwi islami ummatuga miwa emmena kiwes kuffafa ga terega tibi bayke islami ummatuga terega miwa emmena kiwes rasulaga hadith luga miwa fadan haram yafaritauga jahi haram muamalat takko haram gotuga duniya hodumattaka masay kura mihune ehem jekam gojji algom menaka hama yaqinu wes nasran libene in tansurullaha yansurukum الله كيرت قرآنك وحي كربا فوني تبامهم الله النصر ديف كم قوانما الله سبحانه وتعالى تبامهم النصر ديفاني شرط مي الله سبحانه وتعالى إنجي قتنقلون شرط مي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دكوا فوا تدمقون هيون شرط ألقوا من نجنها هندك ألقوا منك كامياب نلبين الله وعد بسفلو أدو السوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنون النصر دين مكي هنقرامي ميدان قاوس دنيوي ميدان قاوس أدي أخروي ميدان قاوس مسلمون النصر دين مكي الله کے حق گئی الله کے مچا اکلانگے امل فلا امل ذات فلا فرض قربا فوا حق گئی وكان حقا علينا نصر المؤمنين مي دولگن منگے ترین اخون تنگے بدے جہاد اوگن منگے اخون تا جہاد وکرے
kivegen to nasrun libeni imma Allah ge wa'ad basru dogi hama yaqinum bas ei waane kamennu Allah ge wa'ad basru teduwane wa imma dengoti e jihad kurami hun e hangurama kurami hunna e kurawani gosko kamawati degotun eggotan awmen nimmamvi kongatato awmen nimmeni algon men faafa kurum matiga demti bejja kam gowanama kon nasreto libeni khurafata bid'aya adi shirk ke terega tibi jamaatul badr ismiyadu kashmiru ga maidanu ga hangurama kuram gende shirka khurafatu ga terega tibegen ebam hangurama kuram gendani ebbe sebbaanta kam neti jamaatul mujahidin ki amihum bes miyadu hama eng hangurama ga maidanu ga harakat rom bede nubaya kanta tawge terega gharag we faawani ebe amihum hangurama ga maidan nu ehe maidan tawga uleruga tibe fulum ballawa mujahidunge harakatan hinga ebe amunge tentu ta jehifa wahinduga wes mibe amihun nukumegen dairuga eggotaka wes hangurama ga maidanuga mibe amihun evwane kamuge kulaware wes nufene kivegen to emmiskitaka jehigen hunna tanaka dairuga Allah hattaka mi bunani emmiskitaka nge debe amihun lashkar tayyiba ga mujahidunna jamaat islami ga mujahidun mi debe amihun ekkod dairuga wes eka konaka ka vettunu kamga wes salame nukure Allah hattaka mi buni salame wes nukure algonda mihuna mukhatab kabuni ti tibamihun ge halu kamga wanama kihine toy Allah ge nasru tibamihun libeni in tansurullaha yansurkum ebbe anta kamen algo men ge tereyakun nei Allah subhanahu wa ta'ala kandalige kirtu qur'anu ganga wafoni ebbe anta numa kiye kafirunge kamekama mushrikunge kamekama ebbe anta uma kiye muslimunge kamekama ehendegen Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anu ga wahi kuraba foni ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تبامهم mushrikun tafadam nuashe kafirun takam fadan nuashe ebamung ge ding baba kolla ebamung ge medugas baba on tangu faddiye baba on tangu men ufadda fikam gonama algo men kan nasran libene ma muwakhatun atai gulumun lobing hitahi kurwamun hinitun rabi'i nasru asirra salame ko bato nasru asirraki rasulullah sallallahu alaihi wa sallam madu duwas kolega hodde nasru ge sirraki ko bato ebbe on takangiyeto ehembegen rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kiyos ebbe on takan nigulala ebbe on takan nattala baygeterem wa mihe nun kam bayan koraba Allah subhanahu wa ta'ala wahi koraba foni innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay ebamihun ge din baba kolla ebamihun ge terega waragina baba on tangu feddi mihun ge tereng muhammadu ge faana wada nugannawe algon menna nasru beenun kam gawanama ekori kamaki ei gadfada bare wakiwa gatmaki ei nikamati kame miya dolgo men muslim mi wani wakiwa fa miya dolgo men emme boda beenu wani ebba on takan ehembegen Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anu ga wahi kuraba foni wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu tibamihun Allah ge midinuga Allah ge mi wafashuga Allah ge mi kalam fuluga tibamihun eki ekachkan hifahattashe jami'an wala tafarraqu tibamihun baba onugannashe baba wajjakam gawanama algon menna jihaduga nasranu libene algon menna evves kamega nasranu libene emme muhimmu ekanta mi jihadaki Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga wahi kuraba foni inna Allah ashtara minal mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala wani ballawagem fa mu'minunge nafsu tavves Allah wani algon menna vifar nimmo fa ingeto inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum ebamunge mudala ebamunge nafsu Allah wani ballawagem fa bi anna lahumul janna ege badaluga ebamuna debba foni suwaruge tang algon men beenu nuwani to algon men lobi woni algon men nafsu to algon men mudato ehme je kamuge je Allah ge wa'id basful algon men atu dani geto Allah ge adab algon men acha atu dan ekam bayan koraba kirti qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi koraba foni قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره كذلك فانو يدعوا واشي تبامهم بابا منا تبامهم دارنا تبامهم أخونا تبامهم أمنا تبامهم قاتما جميعنا تبامهم ekkofawa mudala tibamihunge getaka tibamihunge wiyafari ekanta takavura tibamihun Allah rasula vura boda lobi ko fikam gojjiya Allahuge maguga jihad kurma vura boda mikanta taka tibamihun lobi ko fikam gojjiya fatarabbasu den tibeshe tibamihun Allahuge wa'id basfulu Allahuge adab tibamihunge macha qaim kofuma dande Allahuge wa'id basfulu tibamihunge macha nimala huma dande tibamihun tibeshe mi algon men Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fa basfulaki algon men jihad kuramvi ehem vegen Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga ehem ayataga wahi kuraba foni hal adullukum ala tijaratin tibamihun vifari bunadevang hayye tunjikum min adabin alim
gadafadagen ba adabun tibami minju qur'ana wifariye ko bato wifariye ki tu'minuna billahi wa rasuli tibami Allah ge rasulan imam washe dengonnani kocheto dengonnani Allah ge moga jihad kurum Allah ge moga jihad kurum ki waram matiwari ge ma kamengei ehem wegen Allah subhanahu wa ta'ala ge rasul ge riwayat ge aswani al jannatu tahta dhilal as-suyuf suwarge wani kandige miyatavuge dashuge suwarge wani kandige miyatavuge dashuge maivegen ba akhunna ukhtunne suwarge wani washalefa emmeha undagu kantaka emmeha duturatakun e suwarge hodagat mattaka algon men mi wani algon men Allah ge mawga jihad koggen Allah ge mawga algon men jana furana jihad kurum ehem vejje kamugo je ei warugo degen ba tijaray warugo dem ba vyafaringe tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasuli den algo men jihad kurambi jihad koggen algo men marwajje kam gojjiya eoti algo men warugo den asra lifa Allah ge mawga jihad kurmaki miha sharafur kame miha izzali be kame algo men izze wani Allah ge mawga hangurama kurum algo men izze wani Allah ge deen dirumatta kama se kurum ehem wegen Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah vidalwani jihad ge hama muli ekko jihad ge maqsad ki ko bato iqamatu dinillah Allah ge deen mibimatiga qaim kurme Allah ge shara mibimatiga qaim kurme ehem wegen jihad kurumge manaya adi jihad kurumge istilahi manaya adi jihad kurumge maqsada adi jihad kurumge hukma adi jihad kurumge bawataka mi huriha etchen algon irad kurviya den anna rega ti emmeha akhunna bayan ko denan ei algon menna irad kurviya jihaduge furihama manaya jihaduge hagigen algon men denegat mattaka ilmuren jihad abegotun dakkafa wahakatan algon men denegat mattaka kommekas jihadaki waram matiyoregen walukame jihad algon men balamvi algon men abadus jihaduge wahaka dekeveto jihaduge wahakan algon men hitta furadeveto algon men amin nafsade kola kuri kam gavis munafiqunna de kola kura ilmi jihad kam gavis kafirunna de kola kandibadin kura jihad kam gavis amin nafsade kura jihad kam gavis shaytana de kola kura jihad kam gavis algon men jihad kurun huttalage nuwane algon men tiben wani hagguge mawga algon men dannamvi mi sharafwari mi matiwari maqam lifawaati halakul mattaka ilmaninna kafir miyadu keni neeli masakka kormege ebagende algon menna ebami un ham koddem beenuwani jihad kimi udwanekama jihad kimi algon men koramungenda aniyawari kamakama jihad kimi algon men terega oi waran nuba echekama mi algon men tere nattadan je echekama ebami un algon men visnadam gendani kafirun algon men muqarraratakun beenuwani jihaduge ayette ves fohelan muslim qawm tawge ebami hunge islami muqarrarun ebami masakka korama gende jihaduge ayetta foheleveto ei kibeganto jihadava lobi algon men hitu nigulagat mattaka jihadava lobi algon men nafsa algon men daringe hittakun nigulagat mattaka ei ebami korama genda masakkataki hame fadan algon men teregawa ilmani mes masakka korama gende jihaduge mi sharafari laqab lifawa matiwer jihad adi kuriboshi kam gawa islam diinuge dirwa sanamul islam kam gawa ati nattade veto ebami masakka korama gende jihad algon tereng nattade veto ebami masakka korama gende algon men dannan jeheni minukuta mibami hum bes eba masakka korama gende jihad nattadu mattaka hame gotan algon men tereng dina lobiwa mihuna shaytana ebami hittaka waddadani jihad kurmaki ei hame ekani oikkantakkan mi hadithum sebami hum manana gani geto algon deme bayan ko din hadithum إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا مي رواية سبعين نغني أقول من دام في رجوع وكنت كوچا كما جهاد كما دنوانتو الله رسول ميواني جهاد لفظ مي حديث کا گنوافا ادي گنوافا وني ام فهم كيف گنتو ہم ایکن جهاد رجوع وگن أقول من النصر نصيبا كامياب لبيكم غوانه كيف گنتو حديث لن كربي تبامهم جهاد رجوع جوم داندن تبامهم گمتين مي نكمتين الله سبحانه وتعالى فانو كرب ننغوانه ehnamas hadis lu kurabi kibeto tibamihun dina rujuu jom dandeng tibamihun gemating mi wenden wikang mi nikametikan mi nikamatikama mi waba algo men teren nudanekan ehem wegen algo masay kurambi algo menna jihadu ge matiwar maqsad ei kochekan denegat mattaka jihadu ge maane ki kobakan jihadu ge istilahi maane ki kobakan adi jihadu ge haqiqi maane ki kobakan jihadu ge maqsad ki kobakan jihadu ilmurin bayan ko fawani kon gotakakan jihadu ge bara bayaki kobakan mihuriya cha algo men denegat mattaka masay kurambi erun algo menna kamyab libeni erun hama egotan algo men engene shaytana algo men ge hita ebe wonna masay kurekan jihadu ge nube amanen algo men visnadigen algo men lavva
go sadda masay kurakan jihad ke hamekani dinuga oikkan kan algomenna hama koddem bayak mi masay kurakan shaytana eba wadda de kan omen sikundiya jihad ke algon men hamekani la ilaha illallah nengun kam gaviya adi iman kam garukunta nengun kam gaviya islam kam garukunta nengun kam gaviya farda wajiba wakko ganna nengun kam gaviya emme furatam algomen damvi tanegga tibi kafirun take maralan kan hamekani ba mi visnifawati hamekani kafirun take maralam ki ei jihad kan ehem wegen mi muhim mawduwa algon wahakata kan gastu kogen mirega mi feshi algon allah ge hadratun waagenge de haluga allah ge hadratun madadenge de haluga algon mi mawduwa mi feshi algon hennamas den mige tafsil dani den anna rega mirega miharus wagutu digula hingajje ehem wima algon den mirege waha kur kollani den anna rega bayan ko mi dewnu nukta takan ali alwalum ge ummiduga wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin